Okay, nice one. Ebusuya yes we Great Minds International School kwese. Oh nyame adum. Nyame adum. Uja ubisa wo so wo bi a utaka wasem. Oh, Ekwa kama mfa se Thursday ya na omo twere exams no. Second batch. This ni second batch mtwe wi. Post Instagram po obi ani age. Nice. E trend pa TikTok so and number 20k likes. Oh, like nice. na 20k ntino. Obi ani age. E mi say e think at show I'm going to be no ya na nyata egusu ndi ye nyame ase daga na fo nyina ase de yankopon so ase nkwa na egusu second batch no so ikufi yankopon fo mu wire mu ntwa ye pa nku ye pa de singis mmemmo na mesuma nenye eti no egusu get my sense speed egusu nice one obi share edibo comment section me the time bia na make am na social media na me hwe comment section na me twetwegu me notebook yi mu nti hu se bia me si me tira se hwe bibi wa ase a question obi pese obi sa the president no eno na media ni panadem obi bisa say proprietorship anasi school ra asesan azaze oh say bia ni pan first say bia nka be hu Weezy na bia mpo ba dressing kwa ase akata sem like che kick be na de be hu na say o say as African print ni anade that time na sinigem pa na enimi se be nyanyine no once you share jeans ni aba kata bet be ja kwa che Nkansah the fata empire Africa we no ana I can say fa na shit abu celebrating life na once menimu no feature no so ma be panyin po organ hanti no once started it one na mo how me sekasa how me address afa nti di papa kwasa be kan ho kwade na se kura ese me se be president kwade na se ibi asesa once yes egbo no so ho mini nipa o be so umumi a physical umumi a be show respect self force ni force no comment dey take away be physical be show because umu ye ne mu physical na e dey so be humi e dey so be ba cham kwampu and then so e do pa ne hia ya anti no obi aka come to ne yem yeah Weezy Empire come a big man in Ghana me am ka say ska for ne ye be ska for no that at me o be yini anya be 150 123 one share dem na ye ne jina sa me wati Lilwin Weezy Empire billionaire no on many Elon Musk money obi se majimi oh dem Nkansah oh majimi se me se be do so nice one obi so kan o se tembi hu se wo ye ne ma kese ma usuku nkwada ni school no na no kra no me ne school acting manager ochami akoda nyame di nkomo na o ka se sisi o de boarding house abana boarding house no kra de maye ne se enka ede bia no owofo ne market akra ne 10 series ka 1 week bia 70 series ba wa fa to ho se obetwa 2 days wum ama nkra ne nyina na yesa akoye se week bia no mu twa 50 series ti boso me 200 series and then boarding fee we are boarding fee ko for Ghana hana ano den we person na back school be sense school fees e pay school fees akoduru no we ko na hwe ni ho school no kuma sinti wodi nti bi so obi ko school okuma se ene wi e wotifie obi so ko da wa kura se no ha enne e woduru no onza ya be ka get down school sabe ya ho de beti na for sure aye ya ho di no wala for sure de enuru ho kwa fon eya na competition fa nko to school so akase bi be market no ha odo America no uturu nko competition ko so school a ono o ba enyele ana amu ewu man for school mo nya se no o tato bus mo no akwa go 20 ne ya so anko na me ni bi di ya wo de onza yes enti ta me ko ne no ne enyini cultivate ones enyini we first and say ne ene ko ne nim first batch ko second batch so na ekoyi enyini ko sa na tie okay transport system I think say so be at the Bible school na so we teach apart from say boarding house we dey ba ko sa dwen so transport system Great Minds International School wa hinku bia obi okuma say baba sensensem ho ayete say yankopa no say yeni bus mono I say mono ba kwase me nipa ne wo da kan ya home issue and so school dey ye kwa bus na feche be 80% for as ye tesa me stand intino ko je so oje mono oje na ma we kwa yasi o le we kan dey o ka say kwa ma me onye serious as into na me machine dey mono say that say that e be ko na mono say kwa ni kusie dey fa betimi zikas ne di ba breman firi kono ma francho ko nyina bi ba sa atu mase e bi ko to abofo offense ba bia
Bo amai kwa amai titire mbugo biko eduman kwantakasi edoso na ama me boka no ekwa ne nyina nya tikas no ko bia maintenance nko a so nyaminti enche o ma ehwa hehaye a sneak peek Mr. President movie ni me hu ba bia na CV ka se nke be ya anka cars anka ban dia ba o mo de be ye transport ye a e bia ntima ankowie simple se nke man se Ghana asi akofo ba se ba ye nyina sisi wa ye proper uka wo se nke otimi ti chema school ko mo de school bus anka mfa so be ba ene so ne adusande a ewu mba kwa e mpa no besua ko bus ja ko bo se na ade abegu no ma apro ampre betua ka nti ya jaguo ebi buru 2000 ebi buru 1000 ko kon ma ebi proper ebi kwata na apa keke ta na asai esiwa pro saka ne nyina se ye fa echema de whole Ghana schools ni nyina litwa plus ze bia plus nke ye mu na bia kada ma 5 million kwa na nya fa ze egu esentino schools en fuma de bia 3 million atika 2000 na 4000 ma de whole Ghana schools nyina size ka musim bia no eso a muso na ba was kese da se egu no ma ese kwa na ba beto petrol so da mo school na school to petrol yo mbebe maintenance na mu de se de bia school mu chere ato musim ni nyina ese very deep ni nyina account no abana mwa okay enche bia de komo twetwe ne beba awie obi su kan wo se ye wo schools ni bi wo Ghana ase won ni schools e wa broche wa affiliation asa mo wa yonkofa ne nkita hodie aya ne timi nam so ma se schools ni bi kura ewie wa ase a wo mutimi nya akonya etu kwan timi ko abroche ekotoa so wakoye superstar ya Wallings bebre Great Minds International School obetime design program bisa e de ama no akwanya pi we ni bebrebe school bia ene o sa ayonko fada ho no we start begin no ni bi tam emere bi bai ana ne wonya je fe na so start okay esugu so bi nya school pi o companies ni foundation bo chira umbro mu school bus ni na beso ni bi yanka se na pe ka yanka pe bi bia the town hotel emme na be chire yikusu ku ye ne mu no nyambe yi dipa na company o na foundation bi o se mu so re abimbra o so bi man Great Minds okay anda bi emre time okay to pray for God say yanko pa mamre ne enso okay ti emre so ye yikusu ye de bi to re aye okay nice one I think say Weezy Empire TV and I say Kwadwo Nkansah TV kwa chipa nipa titiro ne se bi wona bi won nsem bebre na be video yi ntino Great Minds International School one major moabe pa na uhia ebit ma bo school na kwani video hobi on say ya meka say akoye star ana tu ye mo de betim na megusu ameye ma Ghana fo nyina ne special nkora ne awofo so de nyine nyina be so nipa nyina ni meka many problem bia eka olikas wase ga yidi twan school sika se ya murumurumurumurumurumuru abasanka oda ana ka yini space were e wa chiri ti de ebe kuma so no ebe saya e adwendwene de wa abofo esaya e adwendwene senke your space on ma we say no na tuwe we na enya fe na de be sura akope aye course cause anya awofo no so wasa araja betran kwa 8 esika asai outside amuno pe na etuwo iti ha e cars nko a papa cars no sabi boso so ma nya mo nsi kwampa na many problem me rasa nkwa na wa re ho ato mu na omatimi nyoma ne je kom school ba maintenance bi kusu am maintenance so na da na enya dada anansai o hobi ontintini cars nko a cause nipa ne doso okay nipa ne doso ni nya so cars nko na ese wisu wala na ne kwa ya to ka ba kwa kan ya okay nice one bakoso na nkwaso ayi so atoma kwaso na nkwaso e ka ho ana fu so say school pe okumasi a omo ato omo no say omo she center gas nkofa nkwa ne ma afọ na de nkwa ne de esaba omo zaji fees be 20 be 30 40 50 million 60 million 40 million 20 million oba ye ho no a ye menhye kumasi she ti kakra gas nkofa nkwa na ma kwanti me de emba and fees say any age fees assume just 3 minutes 3.5 na 1.5 2 million 2.5 imagine so any boy bra big 1,005 market Dominican 2,000 1,008 1 something bebra we tika me this amount we kwampo dia ka ya beto bas mo no ka wuntimi kwa ka make kwanta mo hu ya say ka because we the fees 2,000 1,008
o fu fa teacher na oje 30 million kwan kagare enye ya na so ye ra che kwan mpo tini esa twe ana untimi nkotum utum za opam ase nipa no ho don ne nkwa ho dan aba na so akwana akuma no usu e mo mu ntimi ba o ma me yum kwa aban akwana ntimi so sa so ampa wa mi jere ntimi entwa kakran no kitikiti kwa buru ntimi ntwa oyi ne kwa aban akwana usu eso ma me so ni bi no kwa aban ena bi achi mo ska pass despite ne mpanimfo kamenjatom ne twimbali mam ne nekmo o nek Ghana link ne that's what kan ngamiska ana be foundation ayo eda magana eda boa obi a denso be time will tell me be chire okay nice one abushia ha ena mrema makwa ma ye the conversation no abewe I think say yenya suahu bebre na most of the questions the mo answers Mr. President and we be na tabemu waje feel so actually ni nyina mu senior man me pa che yeko we the general advice ma upcoming dia why upcoming da you know upcoming say upcoming the o ban fanya hwe yemu yenya hwe esinya mu siapene ese na ewu mu na wani je ho e na bese kopa ma na mlem nipa ntima ne mam nyame ti nyame ne boa no na so wodo ahobasa de aka ho wa shuti wa yero ho suade back to back na kritina okọ sare che we transfer ko de wo here and no the time will come wa fa fun afro time ba do ma be je me say sa na odu mi na si hia ho ansa na me ye me nyiska no ni wisumi ni ma wo bebrebe ko sa me na we yin twa na ka o we be je obe ya de ni si ye tini we be ase nga stab de da ma me ko de nche be good yen se ntwa me ka na mi pray na mi twa mo ne bo wo so no na afi abeje ntra ha afi minima ma fo busa yen sa nto afi ba meji 2 million because we try na maji next time meji 10 million so we try for na maji de ko anya sa want man nya fa kwa anya oba kwa for free afi na ebu bia na so be transfer ko fa bon taba mpana di 1 cedi pa next time sani pana say for mo 2 cedis na bon o so be catch you oh Gideon what 1 cedi oh what you mo 2 cedi oh eja 2 na do ko mu o fi dia o parent no person extent akwa afi be na belu say o be charge ti be dis limit abisi de the man we ona pe question up to now na abotire okay time ya ka fa hono ene be nice one we the cinema advice ni agene yenko normal life we are seeing now so I think say emrantie bebre na say nkwa bebre ni nyini se ne betima bedru mu sumu age ni se na to bia so hia pan fu bia ti say papa mpa ye boni say e be nyina dru mu age no star be ni be si aboya brabo de na e be ya e betima nyina che mi Nkansah na min panu na mpanu funa sabe umu che mi Nkansah uko panyiri be nchen mo acheche wi ni wo ye on first can show sem mo cho say we scared ye bi eti obi akra come onto nim ye kuta bia wo ye bia iro ye ni yi chinsu na to ayi no ton mo ba mu next 2 years na I show aton adani to different business na wo ye we shall know de na wo ye and we be all the wo ye sami na so na ma wo de we sa de wi ba kan say firo to de wo ma bambu ho de a emfa nko ba bia nya ho mere nya ho adaje na wo ni so se adunya me no nature no nim do be ye on fa na hwe ho si so wo nya on se ni padua no wo nya basabasa wo basabasa de a emra na asai wo nya basabasa de a one day emra nya mka fa ho no ene bebem ansa yes wo konfo na bako no ho malam du senior se wa be ho manya sika no sa konfo na malam na ne bakuta application de ko fa adwuma ye ana omna nchen fi amara adwuma uwi adwen o be ga down believe God and believe yourself na me ko pono wa do baka ma ho no ene bebem na ko pon share nya we love you guys in 26 nice one August SGMO Kumasi yeah okay nice one we dey yeko na yesa me kwa na masaka obi say ehu bi ahye no so man depression pa ase ohu ni say okay ya ba wi ase ya bobobla time bi ana so obi anim de obi fi wi ase I think so ma o ma fifiri mi na no more plans ba ase time bi ani pe plan ni ma pi ti ase ko ba sa na di hu ayi ato no so bi a bibi betima ato na na say wa ha wonye yeah ase boni ya de a 100 years time 50 years time 30 years time Ghana nkwa de nyame ba wo jaye ana otu hwebra ye bra de bedi si epeska wo benya ska ni nyina wi achi si fe nyina yo se wuna wo ja hoko na ipa ni sa se boni ne mom papa nanti okay ajem papa le kure
ene di nu ubenyina ache na one side afa on side na yale ansa and two me fe ne ntini paso pi na mabu abrabom chese ofise me ni nipa so mesi we skani woni betuma abu ame ti dem abakọ ne nchen kopem wona wanye be ma no abambu woni so apem ni na dompo na bushafo mo be kire wo mo eskafo pi mi mo no sabe woni djuma ko baye enya na mo na yi ya me na mani pa yi ti me na nso ya enyi because me despite me nua na mo ska wahye no me ma bi obi ti o say despite kwa mo nua ti wo mo no ti yidin anza ti so yo bo ho boden bo ho so ti anuafo mpo bi e bo ne bra anuafo wo bo wale na wo na me so wale na me wa ti me so na pa be ska chopo na ma wo wono wo yere na o manyina ya bi ne musa ho kire ba na ba fe bra na de be yere yale waboa bra na e be di ho de waboa na nya na be so na ba chopo na ma wo no wo yere na o manyina da ma me de compose say o hwe na pa awie nyime okay situation o ma mu ska o se wu mu ska nka se wo no kotono so ntimi nya hwe bo bro bi e bo ne bra o bo wala wo so bo wala wo woni nya ne de ho ame ho no wo yere no mama bi no da okay jongo si am abom one day nice one yeah greetings who will be abetia na Nyankopon sha Weezy Empire hwefo nya ne Kwadwo Nkansah TV hwefo nya ane ogidi 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 fans Nyankopon sha munya all the tiktokers gifters fo nya Nyankopon sha cha munya na na ke ne yi na ya we know what na mchaka omuto ticket na mo ncheche nice one asara jo we dey mechia o izimo ne mechia o zatwim mechia o enipa bebe Nyankopon sha munya yeah Spartans no bo no leaders okay nice one we share really better say na ya ka che Mr President say radin shira ne pa say wa maye kwan yetima betina yetima di nkomo say ni ya yinshira next time bia no bia me ko say me ko interview bia no menya akonya interview because okay say na me interview na wie no anything bia me kan me see say wo Weezy Empire na ye adwuma wa say betima ko bia ko ye adwuma but wo bia enye ize say wo betima ba ha sa na tie we amaka mi say amanfo bibili be ye but no kre metiase o ka no kra ze ba ko fonti mate we aba menchen o betwasini besmen obi fa menko na no ati se bere okọ nanim yes ma manfo kwa afiri ana okwa e kufuru bere okọ abi that one camp ultimo bi start that bi ona we gudu ana ona we gudu ana frefo ha that be on directing na mama kai kwa munya the mama for directors ofa Jackson sema wo do be kire wo ofa Otin sema wo do be kire wo ofa Big Mata wo do be kire wo Power wo do be kire wo ni nyina ma mu jama e pa ma e profo that we kire active foforo o ma yo ye we bare na mo edu ene dey say o ho no ma say menkwa afema that's all do pesika YouTube no ka say nipa do be nyesika do nya mfaso bere ye die emfaso ne say eda TV ni ye 24/7 ukromfo hwe obusofo hwe eno mfaso ene say ma odin no na YouTube na the phone o ma me be na phone ko YouTube tino no adwuma wura na nyesika won wadidi won tete say menko ba bia we so adwene awusia ye the conversation be sia say unya subscribe to Kwadwo Nkansah TV na Weezy Empire TV message so be fast akunya we so na wa subscribe na wa share link no na anu ya amanfo pe no omo so aba TV media ni ogidi ogin idea aka I know wisdom will take me somewhere one day ibia nene edema ba bedru the house of the president of Omofia. Any conversation be see as a share next video.